Stimadas damas, stimai signors, a nome dell'universo mini sguard, supplichesce gusta da il cordial benveni, anies niev moderatur, Gian Carlo Candinas. Cucău quasi in benveni, ca și venies beneventați con niev superstar din club de Balapoi, hier Liverpool, per esempio. Ja, hallo, io sono Giancarlo, e scotias probabil grans fan in grand fan de Balapoi. Ja, se legels in fetch bia bials e de rovonto des in fetch bia legers moments con toi el mini sguard. Ja, actualment as ti probabil aber mo eis per quiceu. Ai, fa schon coi des bo, e ci can conosce mai sa che sai semplicemente busciare dette de quiceu. Ja, schon buontat. Aber per personas con diabetes, o exact, quel in prigel, dia choice de monde sos diabetes o in malsogna, la malsogna de zucker o in autonom. Scina fona diabetes es pel pli tip bin, el tip 2 ven lupitost cula via detne, scin sa per esempio, memia poc moviment, ni scins mai mal se ne deuvel. Adel mine sguarda dos, den aber popi el focus sil tip in. A promera, coque funzionesce exact, den se in sguard emutierp. Tris nos corp passa dappertut sench. In quist sench vain transportò una pruna roba. Un po' cu in un flum. Trenta otter fo la glucosa si viedi tris nos corp. La glucosa es un gut otter cu zuccer ci dà a nos corp energia. La glucosa vain in forma de idrats carbonics, kohlenhydrate in nos corp. Que tris bgeres mangiativas ci nus mangiains minchedi. Ma per ci nus rivains vida quella energia, drova que insulin. Insulin es può mettere avanti cu lavораins con clev speciales, ci pescen or del sench la glucosa, even con la clev las celles del corp e metten ein talol energia. Senza l'aggiut dell'insulin passa la glucosa, senza ce la vain droveda, simplemente tris nos corp. E svanesce allora perciò tris il pisch or del nos corp. Precis que is il problem de personas con la malattia de zuccher diabetes. Schunifent o diabetes, lura is a bod adüna il diabetes typ 1. Lot vaint la produzione di insulin adüna più debla, els riven de plier su adüna più poca energia del zuccher ed usce non riven in erde der in avaint l'energia a parts del corp, come per esempio al cor o la muscolatura, ci drovessen l'energia per lavorare. Per quet vainten i fans con diabetes adüna più stengels, se no klappen durch terapies. Els stem mehl o vetzen tuot in una ner più schebain. Ca giuda da dir trun meidi per aggiut. Con un'apparatina es ponem pe imsurer quen zuccer ci des ent il sench. Schel sench o ent ger zuccer es co un sench il corp no riva da plier südel. Per que en personas con diabetes adüna da garder ch'els non em mem abger, ma ner mem a poch zuccer in lur sench. Que per me regler con squittes d'ed insulin o con una pompa d'insulin. Una valur mema bassa può que erder, per esempio se una persona con diabetes mangia mema poch o fa obger sport. Quella alla lura de corregge con zuccer ci va svelda in il sench, per esempio con sud d'oranges o una glucosa, truppe zuccherli. Un zuccer bass ponem per avere con conseguenza una grande fam, difficultà de concentrar o in il caso più extrem può la persona da fatta ir in svanimento. Die meisten personas con diabetes viven fitch conscientes e disciplinedes. Elles hem adüna da ponderer ce e quant ci per mangiar ed els stem almain 6 volte al di controller il zuccher in lur sench. Adüna porter con sé squittes d'insulin o una pompa d'insulin. Intence umem sems per fere mangiare ce ci volesse. Poh, so, essens finalmente odemo cirp. Ossa voin de pia scol cirp funzionesce, ni circa funzionesce ebbe bosch in sala malsogna. Sco per esempio ti la Anuk. Avon 3 ans era Anuk tutenina traso steuncla. Veva nigina energia, veva grande sait ad apriugiu. Sunt in temps era clar che la sto itil miedi. Let's alus viugi che la diabetes typ 1. Prüm dire schon un pain ui os naja. Ma lura dire veramente schwelt einfach sche okay os esa halt sche. Scinza diabetes, lu stanza controlla su se un mince gi pliras gadas.
perché il zucchero e il seun ascia nie esser mehr miaul ni mehr bas. Also, ci mes ciuci des massa ort, luascia sa scuitir. E ci su massa bas, luascia sa mangiar, also ciucer oder halt oscher. Hai. Ascia sa da quai set che a dine la tascia da Danuk. Sco diabetica stonzen nada mein spritzat chun tocan 10 gadas al gi insulin. Anuk ad un ton bumo spritzes mobain per fa pi sempel in apparat special con una sort tank. Quel stol en plani mincha tier gi puspai con insulin. So schon so quai halt mit rein. Luascia sa werden giù les metter, loro posso mettere su. Magari fa quei apparade in tic mal, perché ella in pinche guila che vai la pial. Also außer die schon ein lieber da, aber mit dann fai sul male o sche, also quais un pain fortuna halt. Usa gli apparati facen che se c'è bubien, a te metti in tun al telefonin de Danuk. Also ci la esiel glurisa massa ort. E ossa sto a far, also ossa sto mai scutir. Ci vende c'è anche il gris qua, e il gris è buon e cocci ne loro massa bas. Ossa sto qui da rent, also in giù c'è sun. E loro dice quel quanti sto scutir, loro sto qua scutir. Esce biave so, tot normal, la malsogna de diabetes munta biat in si una lavur. Adina puspai sto Anuk controlla siu seun, adina puspai drovela insulin, adina puspai a ella pisteuncla che normal ni sa busa concentra. A quai cum milia, sa adasch Anuk miliace che la vol. Also, hai etwas mangiar tot, ist einfach halt scuitir, in giù ci halt ein ciuccio de usce. Ma steht was tot mangiar e cucce viveria. Per se ve con insulin che la drova, sto la dina pesa giu la maglia. Greva e sia con sia spisa preferida pizza. Hai mince dann halt con pizza e usce schon ein paar greif, ma kann ich einfach nicht beißen, ja, per wieder das Tomaten sehr schön und an Tschütscher. Ma schlie, ma qua schon. E il gelato? Era? Aber era. Anuk vive depuis 3 ans e miez con diabetes type 1. La malsogna è non curabla e presenta mince gi. D'anton, ella e sia famiglia hanno un priu de di intorn bain con quella nova, mo e pretensiosa situazione. Ascia Anuk sai fa ses hobbies che la fa bugin. Scoia cavagl ni ossa alla lezione d'arpa, si sameden. Fa schon l'impressione, bo, che la Anuk sta studiare e ricordare. Suenter 3 ans pare, aber scher scola un prude di proprio intorn bain con la malsogna. Io sai zweige bo diabetes. Resche sau busca de viver con noi, resche ebo da tips. Ja vai aber eine persona che sa di dato in causa. Falls du mal einen schlechten Tag hast und dein Diabetes dir so richtig auf die Nerven geht, dann ist das völlig in Ordnung. Hallo, mein Name ist Julia und ich habe seit fast genau 10 Jahren Diabetes Typ 1. Ella pia grande experienza. Per esempio, ecco in quel momento in surven la diagnose Diabetes. Wenn du jetzt vielleicht erst gerade deine Diagnose gekriegt hast und dir alles ein bisschen über den Kopf wächst, dann lass dich auf keinen Fall davon unterkriegen. Du musst dich auch nicht verstecken wegen dem oder irgendwie für irgendetwas schämen. Auf gar keinen Fall. Bleib wie du bist. Du bist ganz stark und du kannst auch mit Diabetes dein Leben normal leben und deine Träume verwirklichen. Vivere sco a fon con diabetes in vita ualti normala ai possibile. Covenze viu vantiela Anuk. Ai trova magari de plistentes, ai forse magari in tec complicau. Aber coisi quins vegn pi veis, vegn pi simpel, pi gref. Du wirst auch als erwachsene Person immer wieder so einen Moment haben, wo es dir zu viel wird und du einfach keine Lust auf Diabetes hast. Das ist völlig normal. Aber ich glaube, je älter du wirst, desto einfacher wird es, mit dem Diabetes zu leben. Es ist vielleicht so ein bisschen wie eine Sportart, wo du regelmäßig trainierst. Mit der Zeit geht es ganz einfach. Und das, glaube ich, ist beim Diabetes auch ein bisschen so.
Radon 5.000 persone in Svizzera hanno diabetes. Typ 1, ni typ 2. Se ti ha 6 diabetes, ni sta semplicemente interesse de si informar vart la malsogna, se lo sa sien sot. Quels dus links cheu, lo han plasina massa informaziuns ad e agit. So, che fossi staus parots, nus venus anche specchia cheu in buffet, che ogni probabile ad esser occupai im moment. Stoi legers, figli bien, tocken gleuti. Hey Gab, mi ist tipptopp wunderbar. Alles.